Her kilong kemi long kpa ya ke bakan tho persya ya ubah arden. Hang ne pin sakhi baki nong jeng tia kilong ke bastat bat ke basyampan. Iwe nai long kemi ipala penpainia ya ke ben bat kan tho ya ubah arden. Ila ong kumni. Ubah arden ki ong he tangga ketin. Klem kekam. Haba yo ya kebor kumno an la ya kekam. Ong iwe long kemi bat ngap hang ne ye ke jing pioneer jong kini kilong kemi bat kilong pa ye ke bakan tho persya ya ke voice of the people Wai ki gi uba ardan do iktin wa he ikam em hawtang ibor mi opli da kamanu ye uda ikam ta ila ye uga bor kro wakti o ye uda ikam ai da ong ki ngoro dang emi hapo basotara sam rei Hawa bela poy ha kani kachnong ha kisnamnya phau ar dai be state kani ga state Meghalaya nong kong MLA nong kong yang kani ga state Meghalaya ni to ma bare e burom mai yang ma bare kau MLA nong kong yang ini kani ga dong ga thai yang ini ni mari job usnamnya phau le wan ra u kiti bitalian haiti ha haiti kamabu bu yang man nong chau yu pen chngai ni nong chang chnang yaudam yu tinsar yaudam yu yada gi iwan jing e to yo ke te jing kit khli yang ga sarkar Meghalaya mari ya oi ga state yo man man sket ke jing chngai ni igai nong chang chnang hagu bon dli gi bentar na ga por shi ga por yo I kat hagi te gi por kani ga sam ka nan like na hamren ga butik ko gi khau sini wari man la buem go gon la re hadin kat tu kat ni por daman poi wan kali ka sarkar Assam go chong hapang bong ta chong hapang bong de chong ye de emi wani wan la re hadin nang ku go hajiro point do bore he por go jobu o de ya ye I ga gi chong snong holum dor bil hakang khadbi o put yong me Meghalaya to emunai ni jalai le put yong me kha emunai the US ket hagit gi por go de I go de ya MT hagani gi na sa lang the kate ge snong stong la par go de u thum che go de u bun le oro I ge snong ga sam amano go bun ba talu mo so chong ga ta le u da thum shla cha thum I go ka snong hanuli u be sam yut go to anong yo be ba I dang yo be ba go arwan go liwan thum go shla cha go Haita sila kanu ba kre hita ya smathuwa haita la mi ka ba ran kat uga mijitres ka nongrang ka da hepor woman mijitres ka ripnar umulong haita la uga pli heru kho am tu yeri be ga ka sarkar Assam haita tu sla cha go jobe le yo te ji ra yang sarkar nagami sarkar sibu sarkar yo mamling job bai na dong hagi por ki de dek sedin emerging yo rap command by go job kan yo kari job yo sansar kan iga MPP to yo skari ga ta jingro bor ikam ngosnong ga thau ko wa hagi por ki de dek sedin emerging yo rap command by go job ikene ga sam shwa wan go ong go tor pura lagis na nya phau nya phau so wan go hagani ga lom jing tep hakanuni mut ko sna ke ma kanuni dai rak bai I ga ginong chong chong kanuli rung kat ko sarkar hi ya klam ta be ga ga yut hajiro poi ta ne be ko hajiro poi ma se bhala ha ka por ku jok nong kong o pangkre ga sorok nadu ni na juai hadu hajiro poi le kama man kat ni yo bi man ga jiro poi dara ka ha kanuli memni gon ka ta ga hu thau yang kari ga heta le hagi poro de ta kuru bri ga ku tum pra no I Kulian kulian mi ba job ba ni. Tinrai mana job dong asal bahawan. Nalaru man minister ong gunong hakli do yaga na hak sarkar MPP. Ne nadu job do o da kata ga yung haita la yo ne ka chipai haite le yo ne. Takani yo katte la sekiti go mi yo de ro go ong man uni wo hoy na. Bisurok ko kre le neni no mos em go da mut pre samo ko ram. Poi pen haite dat ko ga gariu. Nala em lang haite por dat ko ga man da phone se ulong yuri yap na. Kau temu nong mi ko yo dai gari. Oh, yuri yap hi. Ye ga gari de shna shnan ga.
Dire ngayu si man gini gini chong chong man yum chna ye te wa chale ben